بیجه ایرو تو میوانین من درال هنه هر دوجی دروناسن سیابند و کاردلان و بخیر آتن بخیر سپاس مالا سپاس تابا. مالی آقا خیلی دست بکنه زنم کاردلان ولی ایم از بیشم به ماموسته سیامت رم دست بکن جبر کو من 10 کارگری او 13 سال کارگریه فرقاوی چنه پیشیجین. yani ایم از خوازم تو دست بکن Tamam دبا. سیابند همشه دست بکن ولی سال 1986 نسيبين إجدايك بوم دبستانا سرطاي ونافين وليسي نسيبين يخان تو بشترى 2010 چون آمده لزانه قاعدش لي من بشا درو ناسي يخان تو 2000 يعني 2006 چون و 2010 قديا اف 13 سال كاري درو ناسيتك نخوش خاني دخبت باشه کاردلان اجیل مردینی دیجیم yani مردین پایتختا زاروکتیامنه جبلیوه حتی زاننگهی از مردینه بوم دوره لانقره زاننگهی من خوانت لغازیه هناك دبستانك زحمت بو زاننگهك گلک زحمت بو سری به فلسفه من دست بکار کر yani خواندنه کر دوره من دخواست از دروناسی بخوینم او جی من سری چیفتانا دالی کر لزاننگهی تکیلیا فلسفه و دروناسی جبر که هبو ویجبون من هیم باشتر ببونا وری من دست به دروناسی کر و وسا من قدانت و دماغو ازی به قداندا نا پاندمی دست بکر دو پاندمی 2 سالا از هینا نوبوم دروناز ev 10 من وان بو nasıl güven اری اما هیزه گلک خوشه و تشتین نو مروف فیرده به از کیف خوشم yani نها felsefe jî qedand ne اری من بله. فلسفه جخو قنات ji bo çi ve ev beş jadibûn ji bo çi kari dikin tercave ji bo çi bû كارم بيجين براستي وكا هر خوندوانكي اختاكم من جي اف باش هالبجارت نحبك اللي كورين كر قالوا وازبي باش بخوينم تشفيدي بدم وبدم مروفان وكا حركسي كا وازبي باش بقى دينم قالوا زي برحتي كار ببينم وبخفتم اراست يعني برسوا حردو برسانجي من تاتمين كر yani alikariya مروفان فهم کرنا مروفان با آوای که aslında alikاری خوب خوشی دیگه اون پفدور رین چهار سریه دیگرن تو چکاسی وقتا که تو بوار تکیلدار دبی تو بوار داخل تو فهم دیگه تو پر خوشی فهم دیگه تفکر خوشی فهم دیگه جوی آوای راستی مخواست از و بشه بجیرم و آلیه کار بجی تدوكاري قل دبرا بخبتي قادك قلك برفره وقتاكو مجار مروف به مجار انسان به قاد برفره ترد به مينا كاز بقول نخوشخاني دو خبتم اف 13 سال لي حوالي مني كو د سازين جواكي دو خبتن هن ايكو بتايبت دو خبتن هن ايكو دو وزارت جور بجور ين دولت دكار دكن هن و ايكو بتنا سر خو بروجي عن دمشينن ودخبتن جي هن جو بربيك مديكو قاعده قال كي برفره وبيتر كيرم بي وزيب كيري خلكي بيم كيري مروبا بيم جو بربيك كما باش هالبشارت kardan te felsefe dest bikir dur psikoloji اری yani امیجی چاوا بو yani من پر دخواست از ببم دروناس لیوی دمی هناك شرط و مرجع من باش نچو از چون فلسفه‌ای من زاروکتیا خود دخواست از چفتانا دالی بکم و از ببم اکادمیسین تمی او خواستک هبو از پر جخواندنی من پر حز دکر yani جبلیوی از روزک yani pola yekemin bu damakum ders bir felsefe yekir az polede bubum yekemin mamoste yekmin sosyolog acıvak nasi diket dersame من جویزه bilinçlendi bu Pırtukek diyarı mınkır. Evji navi ezilenlerin pedagojisi.
هناك لغازیه هناک پرسگریکین من چه ببون جبرکو از کرد بوم جمیردینه بوم فلان بیوان من پرسگریک لوی داری جیا روزک ایجا وی پرتوکه هات دسته من مگو خودیه هناك از هم كيف خوش بوم هم جي خمگين بوم جبروي دوره از چوم اودیا ماموستای خواه من از بگیری چوم يعني مگوت تدیک از لیور نکارم بکم فلان بیوان گو هر تشتی خول در و بهیله و هره میشش خور فکری مگم چی بری بخوره ویدری مثلا گوسا هنک از چما دروناسی تفگرین مروان منخواست که از فهم بکم يعني چما وسا دفکرن چما بوی شکلی لهمبری کسین که جوان جدای حرکت دکن يعني او جبون من هری زیده خواسته که بو و من سری چفتانا داری کر حتی ماموستایا من گو دخوازل سر جواکناسیه سری بیت گوی تشتکی گلک باش در کفولی مگو نا از خوازم ببم دروناسک وسا من سری لیدا و مدرس بکار کر و خباتی خوب کر فلان خواندنی bu deme pandemi dest pekir. Henek او بشوان سکنی من تزاخوان لمیردین نویساند وجبلی و دو سالا من دست بکار گر ما ازو هوالک ما هفدون آسکر از جمعی نهاد خبتم جهکی تایبت اری از نهال سر زاروکت نخبتم ایمه سيدة بري قلت داس برسكي بك از ركلامك بكم مساعدة وهذا بحثا كرمانجي كر بحثا كردبي كردتي كر وخاز ركلام أخرج بكم اف كوفار psikoloji كردي تكار بيزي أري اف 8 سال اف کوار درد کبه اف هجمانا 11 هنلی 17 هن بینها بچند مهادر کت ام آمده کریا 18 هن دکن کوار که دروناسیه خورو کردیه مجارن جور بجور یعنی دروناسیه تده جدگره hani به سایه واز خوازم ناوی حوالی منی کتکار جی بخونیم که ام سپاسیه که جوار جی بیجن نه استنی به کوار دی جدگرم ماموستا عبدالستار özmen Siyabend Aslan Leyla Turhan Gülperi Gündüz و Samet Doğan ve xabati بريفه دبن اف 8 سال اف كوفار درت كذا سباسيا ودك مالوان هذا ساعتها بجام جي سنادين وهذه سباسيا وان جبال كداون وقلت هنا كيجي ارمانجا خواندنا دروناسی ناسکرنا جواکی بلکه آرمانجی بیجی خوان ناسکرنه نه ارجی خدمت خوان ناسکرن بله وقت قلت يعني مروف چقاس کسی هم بری خوان ناستک بو همان دم خوش ناستک آوای که خوان ناسینک درد که هولی ابی جو که درمان کرنه کی خوش تداوی دک بویره راست ام جواکی زحمت جخو تشتك وصاجي هي اگر مروف خو كشف دكي زاني يعني تشبخين دماكو ايمن از شوم زاننگه هي من نگوت يعني از خوازم فلسفه جواك ناسي آن دروناسي بخوينم او جي نيرينا من وجياني جدابو سر پرسگريكن جواكي يعني مجيه من مجلدو بو و جبلی و دبکو ام کرد براستی جی من ایشین گلک خمگین من کشاندنه هینا جی ام دکشینن من خواست براستی جی جبون جواکا خو جبون ملتی خو نکو از ریکی بدم لی ام آلیکاریا هفدو بکن يعني براستی حوجی یا ام راستیا خو ببینن پر کس مثلا لأوي دقارن كسين راس دقارن
لی هر ام بدن خو ام ببین کسین راست یعنی خلاصlıkın başı. اری ایم از وساد فکرم yani derunasi jbili ve ev jibon min yani ev dibku lehemberi xwe kesên xwe em nas bikin fêm bikin yani pirani tevgerên mirova çima wisaye yani tiştê ku dikin awayên ku dikin yani bi wate bikin yani ew tişt. Belki jbo ve persi jbo te zû be karbenendê ez karim ji siyaven bipirsim. Belê Seyda. Piştî çend salan tu hîn ji vî karî hez dikî ji vê beşê hez dikî? Yani belê ez karim bêjim erez hîna jî hez dikim ji ber ku mijar însanî û fêmkirina însan bi rastî jî zehmet e. Weka ku min got û her ku diçî însan jî xwe nû dike, tiştê nû derdikeve pêşberî te, ew jî nahê li got jiyanek monoton li pêşiya te bi, her tim ne dûbarekirine. Wê nûkirinê û wa tevgeran dike ku weka ku te nû dest bi kar kir bi nêzî beşî nêzî wê pisporiyê bibe. Yani em li gorî min ji xwe derunasî timî guheran yani timî xwe dikherîne li gorî civakê li gorî sedsalê li gorî min derunasî ev sedsalan me de pir pêşketiye yani ji pêşkirinê ji bilî pêşkirinê rehên mirovan nebaş yani ew pirsgirêkên hebûnê an nebûnê dijîn. Hatta min têza xwe li ser hebûnê nivîsandibû dema felsefe min qedand têdî li wê derê Sartre, Camus behsa hebûnê an nebûnê dikin ew jî niha sed sala ku em tê de dijîn mirov di wê derunasiyê de ye wisa jiyana xwe dixwaze watedar bike bi xwe jiyana xwe dixwaze bi wateyekê bidomîne lê navbera wî tiştî hîna mirov ew nekirî yani nizane wê çi bike yani li gorî yani ez li civakê dinerim wisa dûdiliya dijîn yani ev beş li gorî min niha ji ber ku xwe hertim nû dike ez bar nakim ku ez aciz bibim. Gava ku vî karî dikin wek her karî wek her pîşeyî tecrübe wê jî çêdibin. Ezmûnê wê ezmê balkê jî çêdibin. Belê Seyda. Karin behsa bîranîneke xwe yan bêjin dibku belkî absürt be dibku belkî em pêkenî bin behsa wî bikin. Yani bi rastî mesela hin kes bi taberî jî di medyaya civakî de mesela behsa wilo em bêjin yani nebêjin nexweş em bêjin rawêjer. Behsa wana dikin yani aras ez gelekî lo etîk nabînin. Belê belê. Erê her çi qas nav nabêjin jî. Şuna pirsam jî di çarçoveya etîkê de zû Yani her çünkü yani gelek kesên spor hene ku lo bi navûdengin jî wexta ku tu li internetê lê dinere em bi Instagramê Twitterê de îro nexweşik hat cem min filan meselê ji mir got pir bandor min kir gelekî tesîra ilmî çêbû li filan deverê wilo meseleyek hatî serê wê na tura çûyî filan tişt kiriye em tiştê wilo ez bi rastî lo gelekî etîk nabînim her çi qas tu nav nebêjî jî çi qas mesela piştî got ew mesele tu rave dike tu deşifre dik yani yani kesê ku ne ew xwe nexwînî jî birê wê bixwîne apê wê bixwîne ev wêne hani ez ji bo alî yani ev fikrê min şexsî ye yani kesê ku vana parve dikin yani akademisyenin profesörê pîsalan dîsa jî mesela tiştê wilo dikin ev hîna jî mesela weka ku te got Seyda yani serê nîqaş tê kirin wexta ku vêna parve dikin jî dibin de hezar şîrove tê kirin yani ev xelet kesê pîsalan got vî karî dike tu çawa behsa nexweşê xwe dike behsa nexweşa xwe dike yani vêna ez gelekî cihd nabînim wilo bî şeklî gelekî şîrove tê kirin belê hani gelek meseleyên rûdanên travmatîk
پیکنوک دین نگو نای جالی خو بلکی ها. تی سری وای علی خواست کارم بنا بيجي ما يختار كو كبم جواتك كده امنو مثلا هنا كهبدو ناس كنت بتشكاي دكاز ديرو ناس بتسوقولكم براستيلو هذا كان من بما شي مهي اره تشتك وساج مثلا هات سريمن جارaya كم بو باوی شورمندك من قلت تكاره مجيل اوي من بخوينه از وسا سكيني مگو ايما ام تشتك وسا ناكن يعني عجب ماي مام وان تشتام دكهفن جواكي براسيجي درو ناسيا من نباشه هون لكنن ونزانم چيه كا سرنا پیشنیاز تداوی لا اقول سر نقاب تدبي يا بكال شعبه منه وكام ازيكي تشاوامه يعني بيجون قاي سهرك دستي مدهي مثلا ودارك دوكو هوكس بوكس بكوت محرد ما زيت درق هولي جارا هنا تشيل بين دبي بسيكولوجي من خرابيه بسيكولوجي من خرابيه ياج دي بسيكولوجيكا من خرابيه مثلا ولا قلت تمي يعني في سلامه ده انفان تشتدجين لي تشتك وساجه هي دروناس نكاره بگیری ایم جو جارنا از دکم سانس از جارنا بری سانس ایج از دیگریم يعني جبركو هم نوها هم جي تحيز دكوي كيسي وان تشتا وقتاكو جدر و ام بيجن وچاقي مورالي من خرابي فلان توسا بهيزكي بحرسكي تبياما تشاوا دروناسه چما اجي مروفكم يعني وكو تاني دبكو ايما ام كار باشتر يعني زانبين ان ام كارن چبكن yani جو خود دروناسی چیه نخوشیک هبی yani نخوشک هبی veya لگوری جواکی kesek modelek yani em nabêjin em dikin hani em wî qezenj dikin ji bon civakê yani tiştek wisa ye lê mixabin em li ewa mirovan dikevin yani çava dibêjin jê re nizanim ama zehmetê rastî jî برسا من ev bu jariye zahmeti yani ki bahsa karı falan bikin çi zahmeti yani kar bahsa bir an ne kadar hoş bikin هري والله سيدا أذكارم ببيجم يعني دير نصيب خوا جبركو اف 140 سال دركتي هولي يعني قادك انه اري قادك نوي تشتي نو حرتم خرا زحمتي عنجي تينا اري الولاتين روجافا سيستم برمشتيه يعني دير ناس سيچيه دير ناس كي چكاري دك چاوا دمش حرتش ترمشتي الولاتين روجافا واندرا التركي والبتايبتيجي لوا باجارن ما هر چقاس نوكا سالي بري جبه هي او زحمتي وهنا يعني چاوا زحمتي وهنا يعني هيجي خلق قال اوايكي رحت نقار هرن دور الناس الدريه دور الناس بخن وبواي اوكي كيماسي وبيترجي تبي ما ازدينم يعني ناخذ نافي دو خبقن دبي دهن درن جم درن ناسان دهن درن جم بسكاتريستان البروي كذا او زحمتي هي اري نوكا بريه يعني لي بيساج هنا جير دفي او هي شايني ويناجي وقتاكو مجار مسألة ناو مالباتي به ميرجنا خودشينه دبي هر بسكريك شتا دست بگیریه تو بپرسکریه که تو هر جمع دیرون ناس دبز نار yani emwan kesan suçlar dibinin ew jî غلط yani tu saye hewcê her deronas tu dîhne tu hewcê her deronas hareketên te nerastı her cem deronas evan tişta jî دبي تهر بمسألة ما تشيه ورمي صافي بكن اللي ذاتا مسألة يجبر كاس السيامة اللي أو كاس السيامة نلوره أختاكو مسألة ولو أو مجار آلوستر دبه بيتر تبله دبه الري المقابل تيه اشترى مسألة رافدك لمسألة ناوه مسألة كاس السيامة أو ناي أنجي أختاكو
مثلا جبر سده من آبوری به تدور دیجی ترقلی يعني چقاست ری شانی بده و پفدور ری که جی آوا بکن چون تو زانی کو مثلا نش بروینایه مثلا جبر مثلا این وقت کومگو مثلا یک جواکی نه درونیه مثلا یک آبوریه نه جبروی کسی بکته تدور دیجی زحمت یادک شینه حتی دفره که پیوه دیچه دیجور پیو ترقله هفجی زحمتیه که تنبه من زانبون و فامکرین براستی بارک دیدیسین پشتایسین بله سیدا بسپوری وی کارینه جهال و تفگری مروفان هم فام دیکن اساس دراستی دخوازی چی بیجی یا چی بکه بله سیدا هوکس پوکس دسته منه سر لگور من بهتر مکارن آنالیزا بکن تحلیل بکن نه yani zahmeti nad janavi şahsi tekliye şahsi يعني وقتا کو اف برسكر اف تشتغل بيلام نافذ زانبه yani ne اف تشتغل بيلام مثلا وقتا کو تفكر دبي يا ولا فلانكس ديرو ناس او بيتر كا تشوا اناليز بك مراغ دكن هر حركات اقول دكن يا بتوقف بسيكولوجي تشوا وقت ديرو ناس كي تشوا دنرخينه تديكو جدري دركت شو لوابوي ما از كباوك اسبريتوال از دبيجم دبي كات تشوا دنرخينه فان يعني او دبيجم ام هر دقه حاضرن آمادن تبقى اقول كرين غير كم اواكي دروني اناليزاوي بكن يلو علي زحمتي مرود شين او جراسته Yani pranîjî belki hinek taybet ve tekiliyen birastî jî taybet mirov wexta ku dijî ev tişt pir tê serê me ê min bixwehat serê min jî yani tiştek wisa ye tu nikare hêzên xwe carna bijî ev tişt pir hat serê min jî belkî hinek ez gazim dikim niha ama ne tiştekî xweş e tu jiyana xwe nikar bijî hêzên xwe nikar bijî ev jî çi dike li hemberî te wisa dibê ama ê ku te kiriyê derûnas jî nizanim çi mesela yani hinek belkî dibêjin ya amiyane bi rastî jî yani çima em dikevin wê derûnasiyê ez wêya jî fêm nakim qey tiştê ku tê serê me îja em ê ew bikin hinek bibeleînin Jaliye xwe tabii yani gava ku vî karê dikin karin behsa bîraneke xwe bikin ku qet ji bîra we narin. Ya min heye ew jî demek nêz wan çêbû tiştek hem xweş e hem xemgîn e nexweşek min ya ez naxwazim bêjim nexweşek şêwirmendek min bû ew jî zarokek biçûk e hîna 6 salî bû ew dem yani otîstîk e ji xwe serî wexta ku hat odeya min bi 5 tiliyê xwe re wisa tiştên cuda dikir yani cûrerengiyek dikir dê tenê ew çavê xwe qet nedilaqand serî wisa ême ez min got ez ê çawa bikim çawa pêre biaxivin tê dik hinek otîstîk henin yani otîzm piranî dema ku tu bawan dike nanerin bi navê wan jî tu bawan dike nanerin dinyayek wan heye ji xwe re wê derê dinyayek cuda ava kiriye lê tiştek wisa hey dûra wexta ku me hevdû nas kir û seansê din re rojek hat got ji min re strana iyi değilim ben ji veke iyi değilim ben erê ew jî strana pînhanî ye ez wisa şaşmam ew zarok Spotify'ê ji ku zane û iyi değilim ben ji ku zane yani tamam mı got müvekkir û ji wê derê notayan derxist mesela ew jî ji bo min gelek ecêb bû nivîsand ez şaşmam wê demê jî ji bilî wê mesela ew ê cilê xwe pir diçirand ew jî xemsariyek bû yani van tişta wisa ez ketibûm min bingehawî
حتی او شیرمنده من جبر کو پروردهی لمردین کیم بون او هنک وک آبا او تراپی وان پروردهی کیم بون او چون ولاته گیدن لهینا دیساجی ام داخون يعني برانين شوا حتى كنو مكار دست بكار كر لنسيبيني يعني تجد زاني يعني ديرو ناس نكاري هفديتنا ترابي عندكن بيرا اف تستين كلينيكي جدكن وكان بي تستين جيريه تستين كسايتيه تستين جور بجور جي دكن راویجرک آن جنبی نخوشک آنین من دوست یعنی تابیم دوست یک گرام بو يعني او كساتيا ببرجلا دي جواكي انتي سوسيال تدا دنيفيسي وقال درمان مرمان بكاراني قال درمان بكارتاني شان قام تستا جيريه بكن على زكاي بيجم بنرخينن براسي وقتا كو بر اخرين چند پرسیولو هیسان هن کا دل کودریه قول الگرتیگه هم مگو بلکی سری خو مردبینه مو کنا به بازار مزن بش چند بازار گولی گرتی مابون هجمارد گو گرتیگه ها بایرام پاشایه گرتیگه ها مردینه گرتیگه ها ادنه falan يام الخواوينري فهم كابيج ب يعني ما جوا سري خمر دبين راست بيج و اري خوجم جو جبر كو خاني شوتان دبو جارك كت گرتي گها بايرام پاشاي جارك دي شوتان دبو خاني خرا کرو كت چو كت گرتي گها ادني falan امشي پرسك جهيد ب خانیش چی چه بن دی خانیا چاوا چه falan میگو المدنره اللي من هذا من ورده تردنره هم نخوشين ولو كون بأوايك ام بي بير نخوشين دي ترجي هبن او تفكري واني عجيب دي ترجي هنا قلت دفاس خاني خرابكم بقول خاني خرابكم عزيزانم بيجتي دي جام دفش تستي بردا دشت تستی بردم گوش بگو خانی خراب نگه کامی چی بکن ام بوی داکت هره خانی خراب کری زاده بگو شو تاندی برینا گرتیگه ها رازای جا هاتنه مثلا جی راپورا که دید درخن کو به هم جالی آبوری و هم کو هنگ لیم نرن وقتا کو مگو ما خانیش چی چه دبن گو جاب آوای کی ترکی برسر دا گو ilk önce evi bozmam lazım garip işi xanis xarabıkım beçte de beşter bejim ben برسبينا شاشما ماتمام وقلت بشتو قد يا بيفقو ما از قارن در كفم اريم قلت قار در كفت سربست يقول ما قارديان به لقوز در كفم يعني هم لمن بوايك اوتوريتا دنريو ام خواوي لجملي بو يقول قاردياني من عوجي انا قلت قارن در كفم سي جاري چار جاي دوباره كريم قلت قار در كفم هاش هبه هم هايجي هبن بلا تخاني مانيا خرانك جهتك بستمد مثلا بقولوا هاد بيرام یه میشه مثلا درون شیرمندک من هات گوز خوازم ببم بیانی yani uzaylı. Mesela evtiş hebun yani tüdübe tkesekdin avadık. Evtiş teyi. جو من خص دوساوي مثلا إما أزبوم جن أو تشتكيدن خو آواكر falan بوي شكلي تديكتو ترابيا وان أمدكن أو جت تشتكي جدا بوجو خو يعني دنيايا زاروكان gelek جدایه سيدا خوازم ويجي ليزي بكم وسالمين بيشي بكم كاري دست كاري ديوناسي كربو وقتا کو کسی الهمبري تدبر زماني باخذ يعني كرمانجي باخذ بيتر خو راحتي سدك او دانستاندن دواد برو گرماهيك بيكتي وقا كل مالا خوي ابي ذاتن ليكولينجي نشان ددن وقتا كنت بزماني دايكي ترابيه خو بك او فيداوينا دقات زيادتر يعني
جبر ويك يعني بتايبتي يعني ديروناسين كورد وقتا كو بتايبتي دبي هرمي گو بکار بکن چاسی زمان خو زانبن و وینا باوای کی تکنیک باوای کی باش بکار بین فدای هین بهتر ببینن و کسین الهمبری واج ویجه سود ور بگرن شو بری واسه پرسن تا درس ویدار متخصص از پرسن کسی بود خوازم فی بشی بخوین یا جوی کاری بکن چی پیش نیازی ما جوان کسا هن te bejas beşin ya şeyda براسي وقتا كنت التشافكانيين ديروا ناسيه نر الليتراتور نر تدبيني كو همو تشافكاني والليتراتور بانجليزينه يعني جبر هيك يعني دبيجن كسكو بخوازن في بشي بخوينن انجي كسكو دخوينن هنا اجي دخوينن يعني از بيجن دبي جرانيه بدن زمان انجليزي جبر كو بيتر او هيك حسان خو بكن تشافكانيان وا تشافكانيان بخوينن و هاي جوا گشدان درونی ناسیه هبن و جوار avantajı گل کی باش yani زمانی بیانی انگلیزی بتایبتیش اجي وقت ما مستسيامت از فكرم براسي جي زمان هري بيش هري يكمين اوه و جبيلي وي تشو دخوازه كيران بشي ده تخو بيش بخه و سروي بشي اگر نيزي كتابه و تدخو وي بشي ده حيث دكي دبينه يعني پروردهي خو لغوري سروي بشي بستينه ev tişteki gringe jibomen وسع يعني و كديش سيدا يعني كسكو بقولكم جو يعني تاكو دخوينه هي باش دوامه بردوامه دكاره اواك خو بخش اواك دلخواس ستاجي بك ستاجي بك ام بيت سازياد بروجان ده جه بگره اف بو سي في اوان باشه دما خوندنه اف تجربه و سرپیهاتی بو کوتک هف کار اوای کی هیسان شوره جه کی زبک جير اوان تاجك وجغيني وينا ام بحثا مروف دكن ام بحثا انسان دكن ام gerek keseku بخوازي في كاري بك yani tekili bir baş ben yani aliye guhdari kirne aliye empatiye aliye fem kirne jwari bir gerek xo peş bxo ku ev diqata durnasiye de rola ke gerek green digre cih digre Sema qazdım tişteki bu qazın lezzetli bakın erkek erkin spasiyet dedik seyda mala taba ta ama avama da tişteki دخوازم بيجم يعني چیروکک بچوکه بلکی افجبون جواکامه به نکو از تشتکی راهی کسان دم یانجی او دکه جه افلاطون را دپرسن دبی کی تفگرین مروان چما yani tevgerin mrovan ku heri zede ku teşaj dikin çiye je Eflatun ra dipirsin Eflatun ji dibêje yani bersi vê dide dibe zaroktiya xwe de bêzarin yani wisa ecele dikin û ji bon ku mezin bibin lêz dikin lê dîsa jî bêriya zaroktiya xwe dikin û dûre berdewam dike dibêje ji bon ku pera qezenj bikin tenduristiya xwe winda dikin lê ji bon ku tenduristiya xwe qezenj bikin pera didin dûre aqilmend jî jê re dipirse rêz dike dibê ka îja tu çi pêşniyar dike dibêje yani ya herî girîng ne ew e ku tu pir tiştan xwediyê pir tiştan bê ya herî hewce ew e ku tiştên kêm jî hebe destê te de tu pê re kêfxweş be. Em hatin dawiya bernameyê xwe hêvî dikin bernameyeke bi sûdewer be mala weva spasiya we dikim sernaviyê nû hebe. Em jî gelek spas dikin ji Em bo jî daweta we. spasiya dikin seyda û بۆکو ئەمە تەلیڤێ بەرنامەیەک کرد ماڵاوە ئاوا و ئەم خەباتی وەدە سەرکەفتنێ دخوازم بۆ نو هەف کۆمپنی